You found you. If we say, hey, Grandma, Nimocha, what you told me will found you. Ah, Grandma, Nimocha, what you told me will found you. Oh, hallelujah. Yeah, what found you. Yeah, hallelujah. Yeah, what found you. If you say, oh, Grandma, Nimocha, what you told me will found you. Apara, oh, Grandma, Nimocha, what you told me will found. Apostle Mpai. Osaje fo nyankopon twedi ampon amo wisi awa ke na sa woje abayen ba ugusu awo yenyuma pa wo ma brabom da se bra ne nyam nkan don huri su atu ya safro nyansa ne medie ne fa nkyerɛkyerɛ seta ma no so abra na se o Jesus Christ demo. Amen. Amen. Apostle Easter. Yes, we are. Easter. Ebi say ye bosomsom. Ebi say on biblical and your own somebody bebre. Medas. Awurade nyankopon hyira no hyira ya hwefo a waje bre hwe da bia. Ya ka Easter eye a Christopher efa ye hyede kaya genkwa oba wiase be wuji yenkwa. Nti eye afasa ye hyede kaya genkwa Yesu. Ni wuo a obi wuji adebonyefo a ye ne anka yense fatama ebesi bi. Ene ye de kai no. Eye biblical. Meda se on say okay, Leviticus chapter 4 verse 1. Ebere bi atwam no so nipa ya bone a na otumfuo nyankopon ma nipa koto odwan na wode ne nsa gu dwan ne so ne yi ne bone na gu odwan ne so ne na ba afode ama nyankopon ansana apepa de bone no. Nti bra nipa ya bone ti nyankopon Romans chapter 3:23 oka say nipa nyina ya bone nyankopon mu nyam boye no na e wose nyankopon fa kwa besa twe nipa fam nyame ho ebio enti Hebrew chapter 9 verse number 12 down wose ye de no ye time no wa amfa jenkuku ana ponche ana nwan ana nantwie na mro no mamogya ono ankasa de nipa dua bowura konkunu bia de koye odwan boda fode e de mayen what you say nti Yesu Kristo ni wuo be wude je ya de boyefo ma ye be se fata bi ene ye de asi wo se afibie yi da ba ko a epremu a ye de kai saaje nkwan yes na ye abosonsem beda se me kan sem bi mre bi se na dai bi ye cinema ukọ takwa makro ne ye wodai bo na ye cinema na kan no mi yi no ene asori bi abagia omu yi asori wo mu a aya asori kase pa enti eno ntini ye beka se na da na ye sinifo na ye enti no ti omutimo sum nyame ntie wonana Bible no kan wo Colossians chapter 3 verse number 17 ade bia ye no ye fa Christ so eda onyankopon ase Romans chapter 14 okay afase anano ne anayi wo se ma obi mu matan wo ho ana wasrane nabi nti se obi da ye ne de na ye bosomsem na ye de si wose ye kaya genkwa Yesu a me hunu funso ewo mu efi se onye obaji atomu a ye wo Ghana ye wo president bi a obai a oba prefer hudie de mayen Kwame Nkrumah a edu 6 March bi a ye de gina e de kaya agenkwa de kwai no sebo amewu anye ye nkwa ebre bi o mampanyi bi no wote ase June 4th o de maya na ye public holiday kwan ye ofa so obedi akonya ni de ofa mu na ye de si o the whole Ghana ye celebrate no aden na obi a wabewu age ye nkwa ye de na si wo chapter 1:21-22 what you say ensano atro bia na tia ye bere bia atwama na nka ye ni nyankopon ni ayonkofa ne twaka bia Kristo ni nam ni nipadua so ana be pere wogie be wugye ye nkwa ana ma yen anka yen nya Israel sefo enya Abraham asini ene nyaminti ene Christ baburu die to wo frɛ mato bebre ya me yusu na cha
na masa to fro de pe Bible dada yusu che mo no Aren't ni bia ye mede ba yusu ache Uzi mimi Colossians chapter 1 21 22 they said why your Bible what you say who so am nkomanim nti Colossians 1 21 22 na ye hwe asem bi wo ho nti e Bible ena ya na ena ya na ebinum kase atwam kakra ya na ebinum so kase medru afiso watra medru Colossians Colossians 1 Paul nam 1 21 22 1 21 22 no okay 1 21 22 na monso a anka mo ye ahoho ne amanfrafo adwene fam ni nyuma boni mu no afei onam owuo so apata mo ne ntem ewo ne honam ni padua mu se wode mu besi ho se enipa kronkron a woni dem a asem biara ni wo medase nti bire bi atwam na ke ni twaka bia wenti ena ma ye kai agenkwa no ni wu a owuma aye wenti ena ye kai agenkwa no wu ma so libin mu so de tia se twere ba ko ya na de aduma dia on se enya Israelfo nyina na Israelfo according to 1 Corinthians chapter 1 verse number 18 no wasi asenu ya ho asam ye nkwase asem ma wona wayera na eye tumi ma wona agi yenkwa what you say enti enye obi a na gi asenu ya ho asam tum okay enti enya menwanwa fi se ne binum ho a onyi ntum enti da sabo se eba na obisa se e Bible room ana kan na me beba se e wo twero num se e di Easter yenko Lucas en papa no etire se etia ya duonu mienu yan kan free 7 kosi 10 22 7 to 10 na afei e piti da esese wo kum twam dwan dru na Yesu suma Petro ni Yohane se mon konko siesie twam no mayen na yemedi na ose no se ehe na wo pese yekosiesie na ose won se hwe mudru kuro no mu a onipa bi a oso ehina a ensuo wo mu behia muni nachi nko efie a obekomu no mu na monse efie wura no se chechirefo se chechirefo se won chechirefo se eha na ahohodan a mene mesuafo bedi twam no wo na obekire mu abansoro asakasie bi a wahyehyem eho na munkosiesi na wokokodru said your kachire won na wosiesi twam medase twam be ya fashion na waka ho asemi na waka Christ ni wu twam dwan on se me ka cho Leviticus 4:1 ne se sam ne ne de odwan pa na ne pata bone ana we Yesu be yi dwan because ajenkukuni mure kire mo gya ne ntimi enyi bone ni nyina nti Yesu Kristo na nkasa ade ne ho apostle me am what you say our life Professor Abochi nyamishira bebre country Sompa Accra bodwuma what you say nyamishira bebre ensha safai nti enum ene yetu sasai nti 1 Corinthians chapter 11 verse 23 Paul bae no ene o kase de menye frɛ gya na ho ena meso de ma awrade Yesu anajo yi ni ma yofa paano no daase na o kase we ni me honam a munti o bubu agu ama me honam boni fafiri munyi we mfanya me nkaye what you saying nti o wi ase no o kase de bia mbadi paano na ba num ayi bi momfa mpa awrade Yesu Kristo wo nkaye no ko si so beba nti menim the reason why ene binum say eni Bible mu ewo Bible mu pa nti meba what you say nti esese yedi ena ya na obinum ta ka say eni Bible nye bibia Bible mu wo de ko hyemu a ye woni ma bebre wo a ye wiase ya ye Kristofo a ye beto ye a ye nya ho quotation wo Bible esu ye me pa cha bibi ti se television si ehwe but eni Bible nti die wo bia na yese yese kotu dia
ene ka yaduane die mpo no wose ye kotu quotation wom kyerem on utimi ka sausage boss no na de shepa no finfinwe kotu quotation ba ko kyerɛ sausage obabrum what is ya ade be hye Christ ye ni munyam na enti obi sintidua ensi wo kra nkwaje kwan ne ye de bi aka ho de kenkan ye de ne a what is here twama fa hye dui momfa we mfa hye ka afasha momfa nyenkaye de a so ka fasha anka say Easter bronya ya afashe Easter ya afashe ade bia ya afashe ya wa Ghana ya omoni nkwa afashe ya wapoa festival ni nyina ya afashe what you say ni nyina ya ene ye Christopher de Easter and Christmas ene nipa bi no say ni Bible e wa Bible enti wa hini ye di si ye di sanse na na ne besi ana ade ye Yesu ade de besi ana kwanhia na wowo ni mojasem bebresa medase bebre on se brebo de wonam nyina brebo na ede na so ho pe na bonworo bata on se ye wo Mose no na Mose be nipa kase emra bai ma enam so kura ma ye kunkum mofra ni bi sa na Jesus Christ so tam emra bai emma nam so kura ma ye kunkum emofra ni bi enti ya kire se ade papa bia no ho wonsam tini ya se domani sade so ntakarache what ya enti ya se ya fasha eye ni munyama Christ ni bonyankopon bonsam be fa so be ko atia na so no ntumi nsidie nyankopon pa so ye kwan nti Easter ne de ye de kaya genkwan de bo hu dawuru e kire nipa nyina se obrimpo bi de ni moja abaji ye na firi akoyim nti yanka Ephesians chapter 2 Ephesians 1 to 3 ni nyomponko 8 no Ephesians 2 yanka mfiri 1 kosi 3 ni nyomponto 8 na monso wa mamu anyankwa mu anka mu ye awufuo mfomso ne bonimu na akane no mo nante se de wiase abrabotie ne se de ewiem tumi no pani no tie homa nansan yi eye adwuma wo asodin memu miensa mento aso wo mu na anka ye nyina nsonam boy embra ye honam akonom bidase 8 no nyampunko na adom na odinam gidie so age mu nkwa emfiri muara ayo nyankopon akyede emfiri nyuma mu na obi biara de agwagwa na medase hallelujah nti bere bi atwam na nke ye mfonso bonim se wona aka no ena Christ ni wuyi abatwe yen afa mo nyankopon ho ebiem ama yene anka yensem fata ya so de ma ka urade apoye no ena wonam adom so nam Christ so agi yankwa ama ne yebeye didifo ebeya eno wo ka ho asenu nti ne yede si wo se ye kai Easter Yesu na mani hunu Yesu na bebere sa mimi nti me kro no madwama ma wudie me nsem keka me nyinse yiguo nti wode no beto ho ma me nti se binum edauto a said o kan 1 Corinthians 1:18 se asenia ho asam ne de enkwase asam nipa bia wayera de nyame tumi enkwaje ma ye ne ayaje adi sa na tie nti Easter ne kai nyame wo ko dance na apon ya wo ba adwuma asam pen dressing say mo friend said drip and a drip on drip che be yensia what's a 50 cent trousers to e ba sorry no na you efra so no said dressing we enyama so de na you were two na yansan kan 1 Corinthians chapter 5:6-8 time komenim 1 Corinthians pronto fon medikai etinum yi munsia ne wotwe no 5:6 enti ye hye ye ho den da na yenim se yetifie wo onibadua mu yi yetifie wo Awurade enchen efri se ye nam gidue mu na enye eni hunu so na ye nam na eye yenfe mom se ye befiri ni padua mu fie ha akotena efie wo Awurade nchen mento aso enti nso ye bɔ modern se ofie o ye firi ho ye beso nani yo
na etwase ye nyina ye kopie Kristo atemu adwa no anim ho na obiara enya de obiara nipadua so obiara enya de onam nipadua so ye no papo boni o se de oye no obebu mu akonta hallelujah nti wenti ene ye de ato ye ho so se ye be kire se Yesu baba gi ade boyefo de wa woda so ti boni mu dwan na beto a ne ye ni ye nyina yesa no de evangelism de bia ye de ba temu de bia ye ka mo enu nti ne ye da enu nti ne ye da so nku bi si wo special ato ya bodi kire wuo ni mu on se obu wo a fine o preach but onya adaje se we de ka ni wuo nko aho asem we ni Easter ne de head de si wo se ye de ka ni wuo ni nko aho asem ade ya kire nipa de nti obewui nti se ne wotie bia no dwane fa ho be twa Yesu obejew aka ne ma ho enye nwumam na emum ya for ba oboma iprekope enu nti ne de kai no ti si ye de kai ne edidi amfaso a e wo so no mfaso wo so ne se ogie afiri bonim wagie afiri mlatom wagie afiri kanyankopon atemu ogya e ba ye so no Yesu nam ne bogya so apataye ama na ye ne nyankopon benya yonkofa ebi mu se ye du Easter mu ana Yesu du boni nyina ache ni gidie no na e no kore fine boni ande du Easter mu ana o de boni ache kwan ni ho ma wo da bia se me tena se di boni ana Easter so amasachera but ya na de ntie bi kan say Easter no dudu otimi gya won boni on say yen sam no ye ka no kire na ye ba no ye nya adaje kire de Yesu be wi to obi wo ho a onya adaje ntie mu ye but sa time no onya adaje tie Yesu won kire to be huna no na fo gya ne boni nyina what you say if we say obi huna ma ne maame de a ene ma gya de mi bia be ho abata no enu nti ne bi kan sa no na nye se ye di ana de wo ko heaven just all the year adwuma ye di Easter enya boni ntie bibia ya de kaya de nkwa no obi arbeka de mo wa ma de ka ho ne se eya memma ensem bi wo ho a wotia eya no memforo because Bible na da ho no obia wo ba bia wo gina ene obia wo gidie bebre de Bible na to nchen ene ye de che doctrine e kire yen de Bible aka no ne yedi so ye hyefa no manyankopon ba Yesu ye nhyama konfo ye nhyama bosom ye hyema Christ ye de pam kan wo ho asem e kire wo se dwane beto Christ na wonti wodi nipadua ko ba afode ma ye de dadoa bo ne nsem a moja ne nsuo di afra wo ne mfim o ka me de atem ho nti obia wo wiase bia no so ma ho kwan ko ade a onyankopon ba Yesu e ba jew na odo aye ba mana yi Royal ba first time fa Royal Prophet na na ba afo wia e ba eno no ampa o se asetena pa ewie ye chiam nyina Agnes Kunama atabo atema eni adofa mu di echo Facebook ne TikTok no so erade sham ye nkwa ma no so Easter 0598994994 0502 057003 0502 057003 0598994994 pacho oba so atwemu fu TV na radio set no sa me free so so wani di 055 0598994994 0502 057003 and 0502 057003 0598994994. Hello? 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 0598994994 0502 057003. Can they in Swaba? Apostle, can they watch you? No so. Apostle for a quite too why. Na telephone grandson, Omoyale Dadana, and Solenko.
Timber market inside boy filling station. When call me back. Hello. Hello. Pacho DNT. Good afternoon. Afternoon. But I'm Casafe, no Taka. Yet you. And Taka is just Bible. But chapter 1 Corinthians chapter 11. Verse 23. The Kucha machine, the Casafe room. Yentie wa jatre mati. The Pacho, let me be so full of say. I am the so catcher, the way you be an Yina Bible. The Pacho, let me be say. I ain't find a Bible on my say you need Easter and find Christ you. The person who be a quotation. Romans chapter 14. Why? I say Romans chapter 14. Romans chapter 14. Afashe jinama bro timi jinama Easter. But o kan Exodus chapter 12 wa ya kai ho. Nyankopon ma Moses kumu dwan no. So when me ha. Pacho wadaroma nyambotre no yime nyina yinti wadaroma. Wasi wona wabusa no. Wasi kan Miss on kan Romans chapter 14. We on kan Exodus 12. So that the young continue blah. Wasi kan Romans chapter 14. Wasi Romans 14. Kan why? Romans 14 you mate. And also come Exodus chapter 12. Bra, say wo so bebusa wo nkura Bible kan. Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 so ya kan. Okay, Exodus kura na o ma Israel kum no ka so mo fa. Mate. Yo, ya da sipi. Me da se. 0598994994 and I say 0502 057003. Do amu person o kan say apostle Bible na am yesu dwan say Easter and waka fasha won ka say Easter ti anu na bi mo am say akire wo madwen na afashe wo Bible mai wo fasha ahodo nti afashe bi agina wo made a bronya ya afashe Easter ya afashe odwan mo ja akọ de protect Israel for no o ka chacha bosumi bia fi bia akọbedu a mo fanya afashe na yo odwan mo ja de protect Israel kwa enti say Yesu dia o de gini panyina ya metimi transgeno say why. Hello. Pacho udi yentio. Pacho mi fefin kanda. Yo yanko. Ya so panyina kanini na agidi fona ebe disase ndege. So yana nanum kra. Sebi mo sabo sono. Omo panfo bi o ka mo afisia. E kai se na ye de ni. Ade ni obi ti yen ya sia fananyina. Ni libra area de ka. Bai yen ni di mo ji. Nyame asem yen di mo ji. Yenso ya da sipa. Ya na won o se nkramofo kro afashe bi. So ma di o mu de enche. Ena musa wo ba ko kase bi a Abraham de odwa akọbọ afọde no odu o mu kum nwai ba. Hello. Christopher. Hello. Pacho udi yentio. Pacho dia so boka. Sade omo ka ni Bible mu ni ante na Bible. Iza ni Bible enti yo. Enti enye bibia na ebe jeni na Bible ni ba. Enti no Bible ni se. Eno mana yesi ni jeni na uma enko. Yo. Enti ye wa de he wono na se udi echi na dia ma ko be kan de. Ye wo be se wo ye na be kwa no bi ye se ebe ten. Enko so. Enti ni ba ti ni na ye ten ge ntiro ba bi ntiro ba. Ye ni na ne be ko ba. Ye mo ma ye ni na ne be ko ba. Ya ti. Hello. Ejam Pacho udi yentio. Me feel if you want to get that ba. Yo. Na, me se me che me ba bi ne o. Yetio. Ni ko mo ka se Bible, omo pe when the Bible, but omo pe bi. Omo che the Bible, na pa ya to se ba. Ya to the Bible. Na ko to Bible to me. On three. Ni pa omo ji che me o ngwe nje be pa, onya be pa. Bi a o Bible ma ya to se Bible ni omo nje be. A collection of books.
And now my idea come up here to be there. If you want to cut and all that, and talk to you. So money idea, almost the end of it. I don't want to so much. Crazy didn't good job to be bad at it. None but at any woman, but you say I'm not good by your mind. It is what your mama idea. Yeah, you know that, and you want to say, young kind. Then I am a cry and about the wood. Yet did to me that you did a picture. You could in order. They did son of a man now, now, but here, as the man is has the boy yet. They don't know can I photo. I am what I'm here. Hello. Hello. Apostle for Chakwa to me. Okay, come a room of 14. Nti wasi di wodi no wodi ma awrade di woni no woni ma awrade nti mu obi atan e wo de wo ye ho awrade nhira mebre ma kire kwan woti ma market inside tachi my bunu is capital otra akina city na obonse etoa so me was asoda no wo boy filling station akiri pe sunya pon asafo na mekan o kira ye mpabo kase etu ye nsafro bra na easter ye kire edu easter sia no wo je nfa ho die ayare sane ya dum furu na me ye adwuma so tie sa women faith ya utumi say yes awrade nyankopon sankire ne ye adwuma nam nipa so ye adwuma women of faith ya you know hey women of the woman of faith a woman of faith na make so me pentem ni tata yo kwa what you say utumi say nyame wo hyira ma nti atu ya nsafo so hwe awrade akiri kwa awrade fe so aboa wo ukwera bia so me transport first clinic na chi police station wo pe there to so me yensa wo na chi baba na me me transport no nkron me pon no nsia matum kakra se me ni nkasa bra tam nti no nsia na mapon already nshati me chama saf ma the voice of powerful nyina na obi oje mre hwe yen me number is 0247 144586 0247 144586 and our WhatsApp is 0240325966 0240325966 Radisha Bibia na wan come that's Adam for passa Radisha Augustine Ewua Gertrude Amonkote and so by Mohamudi at your Facebook Sompa Ama Boy Jennifer Ado Sandra Latoya Ofori Godwin Kakari Vanessa K. Hey Vanessa Nyamishra Onenso Waba Sandra Waha Yamasepa Francisca Avo Eda was Kandeiti Ene one Makana Mubai Joseph Coben Techimata and Gertrude Mensa Asantua Stella and so aging a movie. Me Raima, Chiarophone uncle. Yo, Michia press before in resurrection for resurrection press before na Trinity praise for and I'm to phone in Michia, Mammy Mary, and Mammy kids, Muna or Cape Coast, Mammy Conodusu, Michia, and I'm Sans Michia, Mammy Helena, a baby will be a Michia. My number is 0244 015300 0244 015300. Namia Dumwa, or Chinebesha, some Pancoman, so now a damn minute. Royal American Hotel at Tinga Junction, veteran women of prayer, home breakfast meeting, Jinamu America Sawas here, and Tiensia, Nayan and Mitumi, and Yathan get to a cry. Prophetess Nancy, I or no, and our that side you made no veteran women of prayer. Ye shall move Royal America Hotel, a damn minute at Tinga Junction. Na ya pije radical zero breakfast meeting shonkwa eko so when we jam is a guest speaker na we nyame be fa me so na ye nyina ya kabo na odi amfege no jeso abrenya mema systematic obebo adwuma say producer oba sore na tade ye nye timetuna fra so no ya pom ye kwedie odi nyumpa ebrem ye frem Oheneni Makra Sompa FM.
printing so man atamfu tonku mabre. Osribo sa chiori da